A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. Hi, H-E-L-L, hello, hi, and hello mga langga, this is Sir Fred, and welcome to Ilonggo TV. Hi! And of course, congratulations sa amon nga newly graduate. Ari kami subong sa May Lafayette. Of course, chill kami and relax after a long day. But, for today's video namon, ang obra ko namon is, we will do a challenge. And that is, Sandok Pera Challenge. Of course, ang mechanics naton is, makuha kita kwarta gamit ang sandok. Okay? Okay, so katatlo lang daya katatlo lang sandokon na upira ang mabal mo amora nimo. But of course may twist dapat may takop ang mata ang gamit ang face mask. So sino mauna? Mo malamday muna. Hi, I'm Monkey. Dito doing man. Hi, Monkey. Oh, si Mamti. Oh, tap na ng mata ha. Ang mabuhay ko ako na ha. Yes. Hindi ko rin pinggan ha. Hindi kaptan mo ang pinggan. Tapos, katatlo magsandok ha. Katatlo magsandok. O, arang kwarta ha. O, may thousands, may hundreds, may 50s, 20s. Okay. O, katatlo lang sandokon, mamti ha. Kaya ano yung... Kaya ano Hulat sa instruction, may pagani ko nag-go signal, bye. Okay, ready? Hirap ta. Sige. Why pa? Takot ka ron. Okay, ready? Tatlon magsandok ha? Okay, first attempt, go! Isa! Ma'am, sandok ka, hindi nga kahigan mo, timo, sungat nga, wait nagpamati, may strapay. Nan, iigaluha, liwat. Pinggan naman. Liwat, hirap tahan ibutang. No, okay, ready? Alright pa, hulat. Wag matis instruction. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Attempt number 1 na pag ginbatang sa pinggan, counted run. Pagkatang sa pinggan, counted. Op! Isa! Dua na lang! Why pa? Hindi pagkahiga! Hindi pagkahiga! Nan, ibutang dyan! Isa pa lang! Op! Tipo na! Duha! Isa na lang! Last tipo na! Nan! Tipo na! Tipo na! Nice na nga! Op! Nan, sige! Ikatatlo na na! Tatlo na! Next. Ito nga, newly grad. Pakilala. Wait energy ni. I'm Jun sa drinking gatin ng punan. Yeah, okay. Imodan, butang ay tingin sinok-sok mo timo lo mamti. Wait na buwan malam. Katatlo lang ha. Ihang pato ng pinggan ha. My God, kung hindi magsunod sa instruction karon na ano. Raptahan na dahil lang gid. Raptahan na ini. Just go. Okay, Dan. Ready? Why pa? Katatlo lang attempt. Ready? 1, 2, 3, go! Op! Isa! Op, kaiga! Tipo nanay, op! Second attempt! Op! Uduro!
Lagi na inyo ito pag... Last one. No, ginatiba! Up! Up! Dayaan! Nana! And you got... 1 point! Yay! Okay, next player. Ako? Good. Okay, pakilala, Anay, with energy, go! Hello, my name is Sheena Andrea Lingati ng Puna. Okay. Energy, Anay. Hirap tahan, Anay, Jonel. Basi po. Ano po? Tatlong attempt pa. Okay, ready? Dali lang, hindi ko check. Okay, ready na? Okay, go! Hindi na! Ah! Why? Go na? Okay, go! Oh, tipo na, Anay! Tipo na, Anay! Hop! First! Bugas ba? Hop! Hindi pagpa-press ang ano! Hop! First attempt! Second! Up! Second! Last one! Di po na dadahan! Oh, Diyos ko! Bugas! Imosina! And you got... Oh! 2,000! Okay, last one. Imo dira ni. Yan. Ay, pamaypay doon. Hirap tahan eh. Ay, Diyos ko na po. Mamay, balik. Hindi hindi mo. Kaya. Ayun, ganyan. Okay, introduce yourself. Hi, I'm Judensi Lorilia. Okay. Yung tipon mo, tinguras na nga kung isang kasandok na lang na karon. Wala ko pang kapital karon, smelty karon. Okay. Kaya mapisan ka mo, ti-deserve nyo man na. Why pa? First attempt ha? First attempt. Up. Up. Hindi pagkaiga. Okay, first. Diyan na si Junel kasi rang na. Second attempt. Up. Ginakain nyo tinyo ah. Up. Ikadua. Ibutang lang ano, hindi nga ikahig, hindi pag isandok ka, hindi nga ibutang o ginasalo nyo tinyo sa pinggan dayon. Last one. Dayan. Hindi pag ano, isan tasang pinggan. Dayaan ka mo, ginasalo nyo tinyo dayon. Bugas ba? Yay! 1,000! Okay, nag-request ang malam. Last, pagbigyan. Hey, white anak, girl. Aliwat, Ma'am T Kaya Ma'am T. Pinapabilin, pinapagka-1,000. 1, 2, 3, 4, 5,000 pa. Kag may mga 500 sa. Okay, Ma'am T. Hakwat na yung pinggan, Ma'am T. Pwede mo gusunod instruction. Raptahan ni raptaha. Pahinayi, Ma'am T. Pahinayi. Ay, Diyos ko, ginapo ako. Oh my God. Oh, ready Ikahiga, antipuna, Nay. Go! Tipuna, Nay. Tipuna, Nay. Gisaha. Why ka to ganay? Isa first. Duduro kita ng buhay. Gasahaw.
Tipuna na, ibarabatsaga. Oh. Gakulas-kulas. Oh! Oh! Last one, tipuna gid. Kahigas na nga. Op! Uy, hulo na sa pungpong gila na. Hulo. Oh! And you got 50! Ay, Diyos ko na po ako. Nag-request ang atin nga, ang atin nga graduate boy. Ano yung mo magti? Ay, ibalik. 50 yung bird, Isla, ano, timo ka na, dollar nga. Ay, Diyos ko. Go na ya. Bawi Drop. Di usang ka. Kahig. Ay, Diyos ko. Go! Oh my God. Oh! Ginakain ba ini ko matagdag dyan. Ang mabilis. Be, basi ko gasirang. Op! Oh! Para malas daw kung kaya nyo Once in a lifetime lang diyang opportunity. Hindi pag... Dayaon! Ipalupad mo timo! Kay isa dukon, hindi nga ipalupad doon. Kag sa luon, kapinggan, liwat dayaon timo. Dayaon! Isang duka nga daw sa rock pala. Hindi. May pagulugan. Para batsaga, doon ka rin nga kulas. Tapos sa nonoy, tatlo na katem. Dua doon. Isa na lang Ang gakas mo din mo. Last one. Go. Last one. Iya. Iya yung strategy ano. Up. At 20 pesos pangimatyan mo gidra dyan. Up! Stop! No, ginaprito mo ba? Oh! Sagad. Oy! Matanda magbatsyag. Oh! And you got piraran? 2,000. Wow, 200. Okay, try mo na ba? 1,000. 1,000. Di mo gamitin ng 1,000. Pangalawas. Imo no, ipirabaan mo tanan? 2,800. 3,800. Anuhan mo ang 3,800? 3,700. Bebe, kita, be. Oo, 3,700. Anuhan mo ang 3,700? Baka isang Shopee sa motor. Yeah! Ano imo? Anan bang 50? Anan mo? Sa gym. Kaluwag mo lang. Ay mo, pira mo. 2,000. Anan mong 2,000? Laga. Tiyan ang banyo? Salamat. Yeah. Hindi.
So here mga langga, this ends our short vlog for today. So goodbye, thank you so much. Bye-bye. And of course, do not forget to like, comment, and share. Subscribe. Bye-bye.